kublaya pi warok ki pralok ki wasnyao suk wow up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi to ijingjio wapala wa Chem ye med yap yong wi ubru hapoh kawi ke Kari Kamai wapen yin harot sarok hawakam te hewan ini wajia kamon pertuj uni ubru wei uni ubru to wanaiwan te ton ap yagani ka kubor hadu wakod khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sedang ichiki kubor ladam poi mude piu subscribe your new channel nya ba ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho piu yo yiki kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor kawi niki kubor ko wada klan ba upor chekiran san social media kam waman katte we da viral le I video yong ini ija iwaman ijio wasnyao ma ijio wasnyao si ijio wapala iwada jia ha iwi ita wadang hap hapoh Kari Boy district hei wakinong chong chonong yong Kari Boy district de yu ki wa em kawi ke Kari toris wapen yin ha kawi ke ya wa em ha kandemer baridwa we hapoh kani ke Kari de em uwi ubru uwada yap namo uwada kut mensen Weha I video iwada viral chekiran san social media da yu iwada sai ki ya uni ubru wayap napo kate ka Kari we uni ubru wayap to wasap sularong yong watho derok patulun jin rong yong waki juti sneakers ki kubor da ong ki wa uni ubru to udakhar we kani ka Kari le to ka Kari dakhar we kani ka Kari wa em ini imed yap to ko wa em ya registration number AS01FC nru khande IVR Wei uni ubru wayap datip pertu ya o kam umitun sen wei to le wachong wasa habel tola kajela asam hei yeto wanayi idaw yap uni ubru mpu em utip ki hado kate tang wayai med yap yong o depen kit chanong po hospital yo le pendep ya ka postmortem khanang wayo yi utip wanayi idaw yap u is nyama ka wo ap ka perthai kat nisngi te du kini don hi khuble chibon